No m'obre. Ah, vale. Vale, està bé. Esperem a rebre ordres. Hola. Hola. Sigueu benvinguts a casa meva. Oh! I amics. Welcome to my house, neighbors, partners and friends. Willkommen zu mir zu Hause. Nachbarn und Freunde. És un plaer que us hagueu acostat fins a casa meva per fer-me una visita. It is a pleasure for me that you came to visit me. Es freut mich, dass ihr mich besucht. A més, tinc el gust d'estar acompanyat per grates companyies que traduiran les meves paraules per tal de fer-vos arribar la meva més sincera gratitud. In addition, I'm glad to be accompanied by pleasant companies who will translate my words to make sure you get my sincere gratitude. Hier meine Übersetzerinnen, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Però no us quedeu davant la porta. But don't stay in front of the door. Bleibt bitte nicht vor der Tür. Veniu cap a l'altre costat de la casa, on us podré rebre amb més atenció des del balcó, tal com us mereixeu. Come to the other side of the house, where I will receive you from the balcony with more attention as you deserve. Auf der anderen Seite kann ich euch besser empfangen. Veniu, veniu! Come. Komm. Sigueu benvinguts a casa meva, amics, companys i veïns. Welcome to my house, neighbors, partners and friends. Willkommen bei mir zu Hause, Nachbarn und Freunde. És un plaer que us hagueu acostat fins a la meva llar per fer-me una visita. It is a pleasure for me that you came to visit me. Es freut mich, dass ihr mich besucht. A més, tinc el gust d'estar acompanyat per grates companyies que traduiran les meves paraules per tal de fer-vos arribar la meva més sincera gratitud. In addition, I'm glad to be accompanied by pleasant companies who will translate my words to make sure you get my sincere gratitude. Hier meine Übersetzerinnen, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Estic molt content de poder participar en aquesta ruta d'interfons. I am very happy to participate in this intercom route. Ich bin sehr froh, an dieser Route von der Sprechanlage teilzunehmen. Però el meu no és un interfon qualsevol. But mine is not just another intercom. Meine Sprechanlage ist nicht wie alle anderen. I per què no és un interfon qualsevol? And why it is not just another intercom? Und warum? Doncs perquè és un interfon que no funciona. Well, because it's an intercom that doesn't work. Weil sie nicht funktioniert. I no funciona perquè no vull que funcioni. And it doesn't work because I don't want it to work. Und sie funktioniert nicht, weil ich nicht will. Què se n'ha fet de les tradicions? Whatever happened to the traditions? Was ist mit der Tradition passiert? Aquella tradició en què la gent picava a la porta de les cases i l'amfitrió havia de sortir a guaitar pel balcó per saber qui el venia a visitar. That tradition when people knocked at houses' doors and the host had to look out to the balcony to see who was it. Die Tradition vom Klopfen und den Kopf zum Fenster hinausstrecken. Aquella tradició en què s'havia de baixar a obrir o es llançava la clau dins un mitjó des de la finestra. The tradition when we had to go down to open or throw the key in a sock from the window. Aquella tradició Vale. en què els veïns entraven a les cases sense trucar perquè aquestes ja eren obertes. That tradition when the neighbors entered the houses without knocking because they were already open. Die Tradition, wo die Türen schon geöffnet waren, die Nachbarn konnten hineingehen, ohne zu klopfen. Per tant, us convido a que seguiu la vostra ruta per tal de pregonar a tots els veïns la necessitat de recuperar els bons costums i el bon veïnatge entre els ciutadans d'aquesta ciutat. So I invite you to keep on with your route so you can proclaim